Más beneficiados justamente fueron los anfibios y reptiles. Dejaron en la reforestación del parque y del sur de Pontevedra, también fue gracias a 1906, y donde se intentaron meter especies nuevas. Non había, que eso foi o que motivou que se plantase, era o tema de, digamos, de principales especies de flora, de fauna, unhas das primeiras, algún de rayo. Pero bueno, de momento, tocamos madeira, vamos xa varias décadas que vamos este parque non se adecúa, entonces teóricamente cando non é da propia ruta, e bueno, tamén na outra parroquia, está nunha parroquia que xa non está no parque, non? Estamos moi pouco límite. ¿Cuántos hectáreas tú? En torno a 700 para os visitantes e tal, pero o futuro a corto plazo sería ir intentando luz sobre o movimento de terra rápidamente se mina, o sea que vai ben. As principales que es la edad, ¿ves? El Río de la Sota ten una entrada principal. Sí, pero sí, bueno, porque son a parte máis castigada por xéneros, de feito, de construcción da pasarela, vamos a intentar arranxala porque... Sabes que agora, por encima... Sí, poño unha rede para que non resbale. Subida, tuve 20 anos na silla. E un poquinho a dereita está o Castro dos Cubos. Aí onde está o castro, que en principio todo... Bueno, esta localidade que hai aquí é Frinxo, e aquilo xa pertencería a Randufio. A vista nunca nos limitaba. Nesta zona alta temos que...